Sve je veći broj žena koji imaju neki problem sa reproduktivnim zdravljem. Bilo da su u pitanju bolne, neredovne menstruacije, sindrom policističnih jajnika, bilo da imaju problem da ostanu u drugom stanju, žensko reproduktivno zdravlje čini se ugroženije nego ikada. Šta na to utiče, eksperti nemaju potpuno precizno mišljenje. Neki misle da to ima veze sa zagađenjem, sa modernim načinom života, sa hranom koju jedemo, ali ono što je sasvim sigurno da biljke mogu da pomognu. I zato sam danas odlučio da vam pričam o novom Bioteo kompletu broj 4, to je biljni komplet za žene. Ja godinama sarađujem sa kompanijom Bioteo, imam veliko poverenje u njihove proizvode. Ovaj proizvod sastoji se od dve vrste kapi, biljnih kapi broj 8 i biljnih kapi broj 46, i one u sebi sadrže neke od biljaka koje su najdragocenije za žensko reproduktivno zdravlje, kao što je recimo virak, Alhemila vulgaris ili alhemijska ruža. To je jedna mala biljčica koja dugo zadržava rosu na svojim listovima i zbog toga se zove i biserak. Ona posebno dobre rezultate daje u kombinaciji sa hajdučkom travom, sa rusomačom, sa mrtvom belom koprivom. To su dakle sve biljke koje veoma pozitivno utiču na to da ženski reproduktivni organi funkcionišu baš onako kako treba i da hormoni budu u balansu. Druga vrsta kapi sadrži rastavić, sadrži koprivu, sadrži brezu, sadrži herbu zlatnice. Zlatnica je jedna od mojih omiljenih biljaka zato što vrlo blagotvorno deluje na bešiku i na bubrege i kombinovanje ove dve vrste kapi zaista postiže odlične rezultate. Tu su naravno i ove treće kapi, Bioteo broj 10, Vital, koje kao biljku koja je u njima dominantna sadrže neven. I one sadrže hajdučku travu, imaju u njoj koprive, ali neven je taj koji je prvenstveno zadužen za moćno delovanje ovih kapi. Neven se smatra biljkom koja izuzetno blagotvorno deluje i na organe za varenje, na čitav naš sistem, jača odbrambene sposobnosti našeg tela, ali posebno je dobar prijatelj ženama, tako da kombinovanje ove tri različite vrste biljnih kapi daje rezultat kojim ćete svakako biti zadovoljni.